clear tu le ngai thatu te zong zong engki moral te call ni channel chuan thinnu le ti tak zetin chibai ka buk chewa du sana sang ber ka hlan bok cheu ani ye ka channel tlom tak le tlinglo tak atanga video koron talan ang angte ani nang anga min lo pom saka min lo ngai hlut sak boka min lo clear sak thin tu te awangin voini ka thleng theya katana in hlut zia ka hriat hian in chunga lom thu ka soimol mola pathian in le tam takin malsom cheu seti in du sakna ka hlan let cheu ani ole kalam chu du tok tamaila tun chumatan chuanin Facebook lama Zoa Tlau in smart wall nivesi smart lo tial ti thupui manga thuron zia thatak mai hi zoram khawvel hian a hrilawang ti ka hlawa a hriatan ron chhop chua katumta ani tuna kan lo ngai thachanang YouTube khawvelin min chen he view kan boipui la ho tual ni nalang kan society ma son tu le than tur lam a in thil ho le in bol rong kai kan boipui ta ber ani hi khawvel chang kan na kan hum fer fura kan kuta thil ti thene tam tak om video cameraman kan ni theya editor kan ni theya content creator kan ni theinga la live pe chuak the kan ni boka chung te chu khawvel hmuwa pholang ngal thei kan ni atoi zong in video cinema cable tv news cameraman lamwalin khong pui live pe chuak tu angkha journalist movie maker director le dang te ni thei kan nga ngang mai smart wala smartem he smart wala hian kan smart tel lawani chuan heng chuan rang generation X 1965 le 1979 millennials 1980 le 1994 generation Z 1995 le 2012 generation alpha 2013 le 2025 tuna generation beta 2025 atangin 2039 te zinga hian turfe fe anam don Z alpha le beta tengai tu chungreng hian smart ram tiang u ole kan share zo tak chi a khan generation X ti te generation Z ti te generation beta ti te generation alpha tiang chi ka aron lang no kha generation X ti omje ka chu amol mang theyang berin soidon ta ila sang kha ko somruk panga tanga sang kha ko som seri pa ko engkar piang te soina khani maya Z ani ka chuan generation Z ti ni ka chuan sang kha ko som ko panga le sang ni som pani engkar piang te ti chuan generation alpha chu sang ni som pathum atanga ni nga engkara piang chi te tin beta ni chuan sang ni som ni panga tanga sang ni som thum pakwa tin google in je ka hela hian aron a figure ran jiak chi lo na a google in je danin karon soita to pani o khatiang khan tur fe anom dorini ka aron tina anita ani hi ngai to chian chuan a thakop mai adik khop mai ti kha kanon ta lang ram tiang aizol treasury square code road vela cyclostyle hun laya chanchin buin chil tlat akoma ram hoen mu ti vel thu puimak deuh in ziak han leya han sir tlak tak omle silo nuna khan le to lo shamang ukhai social media kan social media mandan hi kan chudnal fu atul to view mai nu le pa point kan fate kan en thlak reng hun tak mewani ato kanun pile pu te hunata to in zirtin tha kan nei kha ala tun lai rengani ti hriat chul tu te emoin an thin ule anun polo tak an pholan hi atam ta ema mizo zinga po atam kan en turbik te no pang mu turbik kan clear ran thiama poimo ta hle ani tv show te po nu le paten en phal bik te an nei thinangin kan in ko ke thata chul phone a hian screen man hun chin china da vekania heme chang po hian nu le pa te po in fa te emo tu te emo ko ke dan chin tok siam theiani zalen na in siam chu acha ma se chin tok om ti hi chuan lo om zel tur te hian an hriat angai ve tlat clip na ole a se don tama ma du tok potang comment lama rot na poimo tak lo da sham te u hi tu nai chu ve tu an tam riawnia kan rin ain smartphone khawvel hian min nghawng thui to ang Zoa Tlau bonel kabin ni somni pathum thakhat sang ni somni panga daruk le mi somni pali am aron ti thlapani ole athubik chu khati zung kha ania amar chu comment section lam kan ena comment puiting tak le thatak oma chung chu tlema zong karon tar lang dona avai chuan karon tar lang seng pek don lawani warte zai than moi comment na hi kan chiarange iron jiak hle mai ma pui
ka vei sia ka jek TMC lova a khotlang ina kan thil boi pui hi ka mu hian thinrim de ulur thin nui zata kan la lom po ti se atok phang hi om nun polo le khotlang za lo na hi kan vu lian ta tel mai hi chu kanin fia isoi anga smart taka kan nun hi tul khop mai chuan local zel tur te tan an tiani mingliana mar comment na post hatakani Thailand Vietnam kadu chu heng kan unaw Manipur le Burma lama tanga Mizoram ronral tlan pemlu tho hian ti shrele za pa eng ma anni lo lai hi kan society ang hong thalo ta kanai me kani kan tu le fa te po hian an copy me ke mo ti turani to Samuel Fanai comment na tho kan warangai mi man lutuk man tlak silo kan pung tual engkim ti kan ta na thiang ma se engkim ti a thavek kherlo principle nget nei turin thalai te kan fui angai na sa hle kan ngai hlut le ngai san zong kan thlak ngai enton tur dik kanin ko mol atul zol te hle lalom puya ompuya comment na YouTuber in ti tam tak hi antenom kati miril ru thatak chu ni hawlawin ka hria en tu an tam don pot chuan midang tenun ti chet vek po an hre lo ni mai lovin an tum ngar zok din ka hria aron tia zone ni mar ka vele tu klat smartphone huma nangma smart le silo tia comment hi kanei ta zeu mai abikin tun lai kan mi patam tak mol si hoizim si ayu pa zan chang hrider silo ho hi chip thak cha kanga mai kan tai matok lo em nio ka ti thin phone hum reng thei man lutuk hi miro pui tak ani theilo shim lim har rang chal mangan thak takani patling til trial pui sumhu thei tia za po don lafa lo YouTuber tamai mai hi kan nga sot riau FB lama la hian mizo tong po ziak dik manglo hian patient siama mi video ruin an posa an nui vak boka zo chan sangi adi khle mai ka veina sa ma se ti thei kanei lo kan tu lai khowela hian kan lutuk chia tam kan tui pui hi til kholo tak alani zel don chu bang chuan ka ngai tua kan chung ko theu hi avopoi mo tak em kati pathian in til tha tiatana min siam na hi hriaila karam na tur hi shabukila ko ran khotlanga kan boi tlata kan in chung ta na poi khopa hun kan mangte hi apoin ka hria ole khati ching khanin ta mai sela post thata kania tin comment po apui tling hloma chubang chuan clear tu le ngai thatu te zong point khong itakin comment section lama an kan ngai dan te kan hu dan te min lo Thailand sakwe theu tur chewin in khongai na karon nge tak meu chewani